turabwira ko umugabo wo mu karere ka Nyamasheke ari gushakishwa n'inzego z'ibanze zifatanyije n'inzego z'umutekano arakekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Iri ni ishyano. Turabwira ko kandi muri Uganda amatora yageze ahashyushye, haribazwa uzahatana na Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi. Balthazar Hengonga washinjijwe kuryamana n'abagore barenga 400 we yasabiwe gufungwa imyaka 18. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Blos yavuze ko nta gihugu cyahatiwe kwemera ibiri mu masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Amerika yahagaritse kohereza intwaro muri Ukraine. Izi ni zo ngingo, kandi subscribe kugira ngo utazagicikwa n'andi makuru atandukanye kandi yose tubagezaho mu buryo nk'ubu. Iyi ni Dezo TV 24 ikaze. Umugabo wo mu karere ka Nyamasheke ari gushakishwa n'inzego z'ibanze zifatanyije n'inzego z'umutekano hakekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 5. Ni byabereye mu mudugudu wa Muremure akagari ka Kinunga murenge wa Nyabitekeri akarere ka Nyamasheke. Ikinyamakuru igihe kikagaragaza ko itariki ya 30 Kamena 2025 aribwo umugore w'uyu mugabo yatashye yageze mu rugo ngo abone umwuzukuru we afite ibimenyetso by'umwana wasambanyijwe. Umwana ngo amutekereza uko byagenze, undi biramurenga agwa mu kantu. Umwana wasambanyijwe arererwa kwa sekuru kuko ngo nyina yamubyariye iwabo. Nyuma yuko bimenyekanye, umwana yajyanywe ku kigo nderabuzima cya Mukoma nacyo kimwohereza ku bitaro bikuru bya Bushenge. Nyamabanga Nshingwabikorwa agateganyo umurenge wa Nyabitekeri Dusengimana Marie Rene yabwiye igihe ko uyu mugabo akekwaho gusambanya umwana ndetse ngo yaratorotse ngo akaba ataraboneka. Naho kandi ubuyobozi bwo bukaba busaba wabona uyu mugabo ko ngo yatanga amakuru uyu mugabo kuko ngo agishakishwa kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. Mu yandi makuru, umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mufatanye na Afrika Masad Blos yatangaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitatiwe kwemera ibiri mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku itariki ya 27 Kamena 2025 gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho no gucyura impunzi ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Nizo ngingo nyamukuru zikubiye muri aya masezerano yagezweho nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare rukomeye na Amerika. Mu kiganiro na BBC cyo kuwa mbere ku itariki ya 1 Nyakanga 2025, Bros yasobanuye ko ingingo y'ingenzi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije ari ukwifatanya mu kubungabunga umutekano, aho impande zombi ngo zishobora kurwanya imitwe itwaje intwaro iwuhungabanya. Yavuze ko badashobora kuza hariya ngo bategeke impande zombi ikintu kimwe bashobora guhuriraho, ndetse ngo impande zombi ngo zarahuye zirumvikana. Icyo ngo bakoze ni ukubibafashamo, ngo kandi ntabwo ari bo bonyine babafashije, ngo bubakiye kuri gahunda zari zisanzwe. Blos yavuze ko muri aya masezerano azakurikirwa n'andi ibi bihugu bizagirana mu gihe kiri imbere ajyanye n'ubufatanye mu bucuruzi ndetse n'ibindi. Uganda's long-time ruler Yoweri Museveni says muzindi nkuru zikomeje gushyushya abantu imitwe nuko nyuma y'imyaka hafi 40 ari ku butegetsi bw'ishyaka rya National Resistance Movement NRM rerutse gutangaza ko noneho Yoweri Kaguta Museveni azongera kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mutarama 2026. Icyemezo cyo kongera kwiyamamaza kwa Perezida Museveni cyanatangajwe n'umuyobozi w'akanama gashinzwe amatora muri NRM Tanga Odoyi. Museveni yagiye ku butegetsi mu mwaka w'1986 nyuma yo gutsinda urugamba rwahiritse ubutegetsi bwa Milton Obote. Ntabwo ari ubwa mbere Museveni yaragerageje amahirwe yo kuyobora Uganda, kuko nyuma yo guhirika Idi Amin mu mwaka w'1979 mu kubaza mu mwaka w'1980 habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. N'amatora Museveni yamamajemo ahagarariye ishyaka rya Uganda Patriotic Movement UPM yarayoboye. Icyo gihe yahanganye na Milton Obote w'ishyaka Uganda People's Congress UPC, ariko biza kurangira atsinzwe. Icyo gihe Museveni yabonye ijwi rimwe n'ibice 3% mu gihe Obote yabonye 56. Nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora, Museveni yabyamaganiye kuri icyo gihe avuga ko bakinnye n'ishyaka rye ndetse n'imbaraga z'abaturage kandi ngo bazishyura ikiguzi cyabyo. Nko muri za Gashyantare mu mwaka w'1981 Museveni yahise atangiza urugamba rugamije guhirika ubutegetsi bwa Obote, byajyanye no gushinga umutwe w'ingabo wa National Resistance Army
unafite ishyaka National Resistance Movement. Iyi ntambara ya Museveni yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War cyangwa se Luwelo War, yarangiye mu mwaka w'1986. Hagati aho mu mwaka w'1985 Tito Okello wari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yahiritse ku butegetsi Obote, ndetse yagerageza kuganira na Museveni ariko biba iby'ubusa kuko yakomeje urugamba. Muri Mutarama mwaka w'1986 ingabo za Museveni zafashe mu murwa mukuru Kampala. Tito Okello ahungira mu mahanga. Kuwa 29 Mutarama mwaka w'1986 Museveni yatangaje ko ari we perezida wa Uganda. Kugeza n'uyu munsi niwe uyoboye iki gihugu. Byafashe imyaka 10 kugira ngo perezida Museveni ategura amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu. Byatewe ahanini no kuba ngo Uganda yari ifite ikibazo cy'umutekano muke, ikeneye gushyiraho umurongo mushya wa politike ndetse n'itegeko nshinga. Amatora ya mbere yabaye muri Uganda ni mu mwaka w'1999. Museveni maze yatsinda ku ijanisha rya 75% nyuma yo guhigika Paul Kawanga wa Democratic Party. Uganda yongeye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu muri 2001. Museveni yayegukanye ku majwi ya 69% nyuma yo guhigika Dr. Kizza Besigye w'ishyaka Forum for Democratic Change, ariko wari wiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo we yabonye icyo gihe amajwi 27. Besigye wari umaze kuzamura izina nk'umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda yongeye guhangana na Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye 2006, ariko aza kuyatsindwa ku majwi 37%. Icyo gihe Museveni yabonye 59. Guhangana kw'aba bombi kongeye kugaragara cyane mu matora ya 2011 nayo muri 2016. Museveni yabonye amajwi 68, Besigye yabona 26%. Mu gihe 2016 bwo Besigye yabonye 35, Museveni abona 66%. Mu bakurikirana politike cyane cyane ya Uganda bavuga ko Uganda babonye amatora akomeye cyane ari amatora yabaye muri 2021, ndetse ngo yari injyana muntu. Gukomera kwa amatora kukaba kwaratewe ahanini n'icyemezo cya Robert Kyagulanyi cyo guhatana na Museveni. Uyu mugabo ni umwe mu bakunzwe cyane bitewe ahanini n'ibigwi yari afite mu muziki, aho yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine winjiye muri politike ku mugaragaro muri 2017 ahatanira kuba umudepite. Yaje gutsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko nk'umudepite uhagarariye Cyanzondo East. Icyo gihe yiyamamaje nk'umukandida wigenga, higika abakandida ba NRM na FDC. Nyuma yo kugera mu nteko ishinga amategeko, Bobi Wine yarwanyije yivuye inyuma politike ya NRM ya Museveni, ndetse abomwe mu banze ko itegeko nshinga rivugururwa ngo Museveni yongere kwiyamamaza, nubwo byaje kurangira atabigezeho. Muri 2020 Bobi Wine yabaye umuyobozi w'ishyaka National Unity Platform ryari rishya muri Uganda. Muri 2021 rishyaka ryabonye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko, ariko ntiryahirwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko Bobi Wine icyo gihe yabonye amajwi 38.8%, mu gihe Museveni yabonye 58.4%. Icyo gihe bwa mbere kuva muri 2001 ntabwo Besigye yongeye kwiyamamaza nyuma yo kuvuga ko yagiye yibwa inshuro nyinshi na Museveni. Nyuma y'imyaka rero yo guhangana muri politike ya Uganda, benshi bahanze amaso amatora y'umukuru w'igihugu azaba ku ya 12 Mutarama 2026. Kuwa gatandatu tariki ya 28 Kamena 2025 Museveni w'imyaka 80 yatangaje ko azongera guhatanira kuyobora Uganda muri manda ye y'imyaka 5. Uwo munsi yahise afata n'impapuro agomba kuzuza kugira ngo yemererwe kuziyamamaza. Yavuze ko mu ntego ze harimo kuzamura ubukungu bwa Uganda bukava ku musaruro mbumbe wa miliyari 66 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka ukagera kuri miliyari 500 z'ayo madolari mu myaka 5. Museveni yavuze ko ashima ishyaka rye NRM kubera ukuntu ryamubaye hafi. Ati reka mbashimire kubera kunshyigikira ndetse no guhora mushyigikira mwagaragaje kuva najya mu bice bitandukanye by'igihugu. Nibyo byanteye imbaraga, ndavuga nti reka nkomeze mperekeza abanyamuryango ba NRM, by'umwihariko abuzukuru mu yindi myaka 5 iri imbere
ubundi tuzarebe uko bizagenda. Kugeza ubu umukandida wamaze gutangaza ko azahatana na Museveni ni Bobi Wine, ndetse byitezwe ko ari we uzaba ukomeye ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya matora ategerejwe mu gihe kandi Besigye ufatwa nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni w'ibihe byose afunze akurikiranyweho umugambi wo gushaka kugirira nabo umukuru w'igihugu. Ntibiramenyekana niba igihe cy'amatora kizagera yarafunguwe, gusa niyo yarekurwa ngo byitezwe ko atazongera kwiyamamaza kuko yagiye abyitangariza inshuro nyinshi. Nko muri Mata 2024 Besigye yumvikanye avuga ko kuri we ngo atemeranya n'abantu bashaka ko azaba umukandida mu mwaka wa 2026 kubera ko ngo azaba yaranujuje n'imyaka 70. Balthazar Engonga, one of the most powerful men in Muyandi makuru, Balthazar Engonga washinjijwe kuryamana n'abagore 400 yasabiwe gufungwa imyaka 18. Mushinjacyaha muri Guinea Equatoriale yasabiye Balthazar Banga Engonga gufungwa imyaka 18 kubera ibyaha byo kunyereza umutungo no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urubanza rwa Balthazar aregwamo rurimo abayobozi benshi bari basanzwe bakorera urwego rushinzwe ubwishingizi no guha ubwishingizi ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi. Balthazar yamamaye kubera ibirego yigeze kuregwa muri 2024 byavugaga ko yafatanywe amashusho mu bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye amugaragaza asambana n'abagore 400, ariko ntibyavuzweho rumwe kuko hari n'ababihuje no gushaka kumuharabika ngo atazashobora guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Ubushinjacyaha bwasabiye Balthazar igifungo cy'imyaka 8 kubera kunyereza umutungo, imyaka 4 n'amezi 5 kubera yeza ndonke no kwigwiza imitungo, n'imyaka 6 n'umunsi umwe kubera gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Yanasabiwe kandi gucibwa miliyoni 900 z'amasefa kandi ntazigere ahabwa umwanya w'ubuyobozi mu gihe kingana n'imyaka yasabiwe gufungwa. Ubushinjacyaha buvuga ko Balthazar yarubatse uruhererekane rw'uburyo banyerezamo amafaranga ya leta bakayakoresha mu nyungu zabo afatanyije n'abandi bakozi bakoranaga mu kigo barimo Carmelo Julio Matogo Ndongo, Ireneo Mongwe Mosu Afana na Florentina Iganga Inanji, bose baregwa ibyaha bimwe. Balthazar Engonga we akaba avuka mu muryango w'abanyepolitike, akaba namwishywa wa Perezida Theodore Obiang Nguema Mbasongo. Urubanza rwe nabo bareganwa itangazamakuru biri kwandika ko ngo rushobora gufatwa nk'urwo guca umuco kudahana muri iki gihugu. Mu yandi makuru nuko Amerika yahagaritse kohereza intwaro muri Ukraine. Minisiteri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yatangaje ko yahagaritse kohereza intwaro zimwe na zimwe muri Ukraine kubera ikibazo kigabanuka cy'intwaro, kubera ikibazo kigabanuka ry'intwaro zisigaye mu bubiko. Ibitangazamakuru birimo Politico na NBC News byatangaje ko hari icyemezo cyafashwe nyuma y'isesengura ryakozwe ku bubiko bw'intwaro bwa Amerika ku itegeko rya Minisitiri w'Ingabo Pete, bitewe n'impungenge zikomeje kwiyongera ku mikoreshereze y'intwaro. Izi ntwaro zahagaritswe zirimo misile zo mu bwoko bwa Patriot, Stingers, IM hamwe n'ibihumbi by'amasasu ya Hellfire. Amerika yari yasezeranyije guha Ukraine intwaro zari zaratanzwe mu gihe cya Perezida Joe Biden muri gahunda ya Ukraine Security Assistance Initiative yo gutumiza intwaro nshya mu nganda zikora ibya gisirikare. Umuvugizi wa White House Anna Kelly yavuze ko icyo cyemezo cyari ngombwa kugira ngo Amerika ibanze kwita ku nyungu zayo bwite, gusa yirinda kugira ibindi atangaza. Trump ariko aherutse kuvuga ko misile za Patriot zigoye cyane kuboneka kandi ko Amerika izikeneye kugira ngo yirinde kimwe no kurinda igihugu cya Israel. Cyemezo cyo guhagarika cyangwa se gutinza iyi nkunga ngo gishobora no gutera impaka z'amategeko nk'uko byabaye mu mwaka wa 2019 ubwo ubutegetsi bwa Trump bwahagarikaga inkunga kuri Ukraine, ikintu urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari rwavuze ko cyari kinyuranyije n'amategeko. Amerika yerutse gusinya amasezerano yiha uburenganzira ku mutungo kamere wa Ukraine, ikabivuga ko ari uburyo bwiza bwo kuyishyura amafaranga menshi yatakaje kuri iki gihugu
mu bihe bya Joe Biden. Nadusoreje amakuru twabateguriye, turakanda subscribe na kukamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona nandi makuru agezweho utasanga handi. Iyi ni Dezumu TV 24. Umunsi mwiza.